waramutse neza yego umuntu yambajije ngo nkubaze ngo ari kubundi ngo iyi gahunda ya Sadat yo gukinisha abana bato muri Rayon Sport ngo urayibona ute? Nayishimye cyane kubera impamvu ebyiri. Iya mbere yavuze ko mu rwego rwo kwirinda guhora mu madeni bagiye kujya bakinisha abana bashoboye. Iya kabiri gukinisha abana bato bashobora kuza bagakora izina kuko Rayon Sport n'izina bikomeye n'abagiye bakora izina bakayisiga Rayon Sport ntigira hirya. Ubwo Rayon Sport baye academy ntago bivuze ko ari academy abana bato, ntago bavuze ko ari abana bato. Nabana bato ijambo abana bato utari insobanuro. Abana bato ntago ndi gusobanura. Ugiye kumvise kwivuga abana bakinisha abana bato uretse gato. Abana bato sibyo bakongeramo n'abandi bafite experience nziza ndetse ngo kubera ko ari n'abafite experience mbi. Yabivuze bazafata abana bato bongeramo bafitemo experience nziza hanyuma bakora ikipe ikomeye iri balance. Ibyo rwose nabishimye kugira ngo ufate abantu uzajya uhemba miliyoni 3 uzibure ufate abantu uzajya uhemba make kuko muri make urashimye ko igiye ku rwego rwayo. Ibyo rwose nicyo navuga. Mere nk'izindi zigiye ku rwego rwazo. Izindi zihe za Gicumbi zari ku rwego rwazo zemba 25 30 40 50 umubare w'amajana 200 ariko kugira ngo remerere umuntu miliyoni 2 ntazayabona ku rwego rwawe hose nuko aho turahuza. Nayishimye bari twishimiye ahubwo Imana yumugisha ubwo bikombe bye bye rero kuko izakinisha abana bato tugeze kuzana ba Jabber na ba Kevin. Ibyo byari ko byeho wigeze ikigura bihakana ikipe ya peri hari irimo kuzana ibikonyo zirunda hari ibihe ko ntawe yaguze nari kwigurira abana bato Yannick n'umwana mu ikipe. Yannick n'umwana muto yaguze miliyoni 22. None se uravuga ko atari umwana muto? Uzi ko zira miliyoni 22 zo zitumye ikipe ihumeka hepfo gato ihumeka gahemba urumva 22 ntubizi. Ongeraho na Gilbert nawe buriya nawe zarazamo izindi nkazingaye hariya urumva. Ariko burya bajya bavuga ngo ukene ufite itungo rikakugoboka urwanga itungo bya bintu birangiye bigobotereye. Reka tuyitegereze tuzarebe undi muntu uri gushyirwa mu majwi ko ashobora kurikiza muri APR vuba bidatinze. Ni muri umuna wa Jabber yitwa Artijan. Uriya nawe muri Rayon Sport nabo ari kushyirwa mu majwi. Mbona atari gitangaza cyane ntabwo yahawe umwanya nkuko akundi kwa Bukuru Christophe yajya kina wenda amarushanwa amwe namwe. Oya gahunda bafite APR nuko bari bose bakuye muri Rayon urabona ko bafite imyaka itari myinshi bafite gahunda yo kureba niba bashaka andi makipe bari kubakaba bafite ari abava Marine wenda cyane wakiriye gute rero ubujurire nyuma yuko ikipe ya Heroes na Gicumbi zitewe utwatsi nyine bazitewe utwatsi nyine nta kundi wabyakira utyo ariko amakuru mfite kandi ava muri Gicumbi neza nuko nzi neza ko Gicumbi giye kujyana Ferwafa muri TAS. Irayishobora ubona yajyanye undi mu rukiko ntabwo uvugana mushobora utegereza ibyo umucamanza avuga ko TAS yo nta marangamutima igira. Nubizi ko ari byemeza agiye ifata bigora abantu bamwe na bamwe bavuga ati twabyemeje gutya ikakubwira ati noneho nuko biragenda yo nta bintu by'amarangamutima igira. Ariko hari ikindi abanyamakuru ba sport mwatubeshye nabonye muvuga kuri Papi Somana muvuga ku ikipe ya Yanga yamwirukanye. Ndabivuze narabibonye birananditse ku binyamakuru byose ko yirukanwe ndetse ko Dejo arakinye umukino wa Gicumbi. Namubonye yicaye kuri bench yatsinzwe na KMC mu mukino wa Gicumbi ibitego 3 ku busa. Bitatu ariko burya muri champion ntabwo KMC yabatsinda muri champion Yanga yasaze neza. Ariko hari wenda wambaho haracyari kare wenda niba hari abavuze ko yirukanwe wasanga hari andi makuru bafite wasanga ko ntibirarangira babona nirukanwe umwaka w'imikino urangiye. Reka da buriya abanyamakuru biranga kenshi bandika amarangamutima yabo kuko benshi babyandika guzarebe bahitaga bavuga ngo ndetse harimo no kuvugwa muri Rayon Sport bagahita babirinkingana ngo arimo kuvugwa ngo muri Rayon Sport kwegeza muri Rayon Sport ngo kuko Yanga yamwirukanye byo kutubeshya gusa. Nose nitwamubonye ku rutonde none se ko uyu munsi yakinnye bisobanuye ko ejo batamwirukana. Yarirukanwa atarirukanwa ariko nyine kuki tubisoma mbere bitabaye ibyifuzo byacu tukabishyira mu byabaye kandi ari ibyifuzo. Yari yemeje ko yirukanwe ngo fatira ibinyamakuru ngo usomere ngombwa ko bifatira urabizi neza wabisomye cyangwa nawe nibyo utekereza. Rero ndikubwira ibyasomwe byanditse mu binyamakuru ngiye soma ibinyamakuru extra muri Sanezi gusimbura muri Nshuti Gadi bakunda kwita Evra werekeje mu majyaruguru mu ikipe ya Musanze FC. Ndayishimiye Celestin kandi agiye muri Sanezi nyuma yuko ikipe iguze Rutanga Eric wari kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport hanyuma we ahitamo guhitana we ashaka aho yerekeza. Ubwo no kuvuga ngo Rutanga Eric azaba ahanganye na muvandimwe Jean Marie Vianney we ukiri mu ikipe ya Police FC. Keita Balde Diao ni umukinnyi mpuzamahanga w'umunyasenegal yakodesheje inzu muri Espagne ayituzamo abanyafrika 90 bari babuze aho baba ndetse n'ibibatunga muri iki gihe isi yose yugarijwe n'ikibazo cya coronavirus.
guhera mu mpera z'umwaka ushize isi yugarijwe n'agakoko ka coronavirus mu kwezi kwa gatatu nibwo byitsa nkaho byafashe ubukana bukomeye cyane ibihugu byinshi bihagarika imirimo itandukanye ari nako bitegeka abaturage bayo kuguma mu rugo. Abanyasenegali bari baragiye gushakira ubuzima muri Espagne nyuma yo guhagarara kw'imirimo yabo ubuzima bwaje kubagora cyane ariko baje kugirirwa neza na mwene wabo ukinira AS Monaco yo mu Faransa abakodeshereza inzu igeretse gatatu mu gace ka Rierda umujyi uherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'intara ya Catalonia akaba ari naho uyu musore yavukiye. Uretse kubakodeshereza iyi nzu Keita Balde kugeza ngubu abantu 90 abamenyera ibibatunga ndetse n'ibyo kwambara igikorwa yavuze ko azagikomeza kugeza mu kwezi kwa 9. Keita Balde yavuze ko yahisemo kubakodeshereza iyi nzu nyuma yo yagiye kubashakira amahoteli akanga kubakira ngo kubera ko ari abirabura. So bwa mbere Keita Balde agaragaye mu bikorwa byo gufasha kuko uyu musore w'imyaka 25 y'amavuko yanatanze 17 by'amayero ku gihugu cya Senegal mu rwego rwo kurwanya coronavirus. Indwanyi y'imikino njyarugamba inyuranye Conor McGregor yamaze gusezera kuri uyu mukino nk'uko yabyemeje yifashishije imbuga ze nkoranyambaga kuri iki cyumweru. N'umunya-Irlande McGregor imyaka 31 yamamaye cyane mu iteramakofi ariko mu buryo bwa MMA yegukanye irushanwa ya UFC no kuvuga ngo Ultimate Fighting Championship 2016 mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. McGregor nibwo amyuje kuri Twitter atangaje ko yamaze gusezera uyu mukino ndetse atazongera kurwana. So bwa mbere ariko uyu mugabo wamamaye mu mikino njyarugamba asezeye yakoresheje imbuga ze nkoranyambaga ko 2019 nabwo yatangaje ko yasezeye ariko mu ntangiriro z'uyu mwaka asubira mu rwano aho yahanganye n'umunyamerika witwa Donald Cowboy. Hanyuma uyu murwana aza no kuwutsinda wabereye i Las Vegas nyuma y'iminsi gusa y'amezi 15 asezeye. Tuvuye aho ngaho twerekeze muri shampiyona yabimburiye izindi zose gusubukurwa ku isi ariyo y'Ubudage yari yakomeje mu mpera z'icyumweru hakinwaga umunsi wa 30. Ikipe ya Bayern Munich ikomeje kugaragaza ko itifuza kurekura iki gikombe irashaka ko gisanga n'ibindi sanganywe. Iyi Bayern Munich yatindiye Bayern Leverkusen ibitego 4-2 iwayo umukino wabaye ku wa gatandatu. Frankfurt itsindirwa mu rugo na Mainz 0-5 ibitego 2-0. Fortuna Düsseldorf inganye 2-2 na Hoffenheim. Ikipe yari kuziganya igitego 1-1 na Paderborn. Borussia Dortmund itsinda 1-0 Hertha Berlin. Hanyuma n'imikino itatu yabaye ku munsi w'ejo ku cyumweru Werder Bremen yatsindiwe mu rugo na Wolfsburg igitego 1-1. Hanyuma ikipe yitwa Union Berlin inganya 1-1 na Schalke 04. Augsburg inganya 1-1 n'ikipe ya FC Cologne. Bayern Munich iracyayoboye n'amanota 70. Hanyuma Borussia Dortmund ifite amanota 83. Byumvikana ko hasigaye imikino 4 gusa iyi shampiyona igasozwa. Ikipe ya Bayern Munich iri kurusha amanota 7 yose ikipe ya Borussia Dortmund. Hasigaye imikino 4 shampiyona y'Ubudage igashyirwaho akadomo. Dushatse umusozo rero ikipe ya Manchester City kugeza ngubu ngo yiteguye guhatana na Chelsea mu rugamba rwo gusinyisha umukinnyi w'imyaka 23 n'umwongereza ukina nka myugariro witwa Ben Chilwell. Hanyuma ngo nibyo cyose byabishobotse kaboneka mu ikipe ya Manchester City na Chelsea ngo biteguye guhanganira uyu mukinnyi.